Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Frima, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Adda putot ni Glenn iti ex na. Nupay kasta, inaklon ko, agraman ti putot na. Nakikalaysak nga rod kenkwana, ket naaddaan kami iti maysa nga anak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Frima, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Glenn, lakay, mangted ka man iti uray limagasot laeng. Day tati ibagbagak kayo. Kwarta man ang tidawatam. Namamla nga nagsweldo kami. Italaang manan ang makatulong ka kanyak. Sagpaminsan laang mat ang makipurdiya ka. No saan ka makitagad, awan ti kanan tayo. An-anwam ti kwartaya. Di mo ka di makita nga agad adal dagiti putot mo. Saan man nasak ti luklukkom, prima? Amok a public school ti nang yenrolam kanakwana. Ket amok nga awan mabayadan ni Jay. Ay na, pakawanam. Kasla di ka agpampanunot mat. Mangmangan dagiti putot mo. Uray libre ti panagadalda. Adulat ta ti paggasgastusan tayo. Day tala ti ammom. Dagdawat iti kwarta kanyak. Natural. Sika ti asawak. Asino kumangarod ti pagdawatak? Dagiti kaaroba tayo? Nanang, napaingay. Inapuyla ang matibalon may kanimanang ko. Uy nga rod, nanang. Amang ano katawaan da kami manan dagiti ka-eskwilaan mi. Kwa, anak ko. Gumatang taylaangan iti pansit, iti ayan ni Nana Biring. Pansit manan. Ala, ano santalatan ano anya ti adda, ading ko. Nanggag mo, ti imbaga ni manang mo, Harold, anak. Wan, nanang. Sana bale. No ited ni Nana Biring ti tangdan ko ang nagdalos iti arubayan da. Gumatangak to iti karne. Taison to ti balunan nyo iti pagadalan. Kano ngay nga ta, nanang? Inton umay alawas pa'y siguro. Ni tatang tumat ngamin. Imbis nga igatang na itinaimas asidaan tayo ti tangdan na. Mapanamot yin inom. Nagpasentro kan samet, Mari Loretta. Ay, huwan mare. Naging kwairak iti may isang agency. Agency? Agabrodak mare. Amangan kit din o kayat mo mati agabrod. No siyak, saan mabalin, Mare? Naimbagkan ka tamapagtalkan nila kay mo. Dakkel ti sweldo ijay mare. Mayat nga agpaiso. Ang amumatan nila kay ko. Saan mapagtalkan day jay? Jakmot kaya tapanawan dagiti anak ko. Amangan no saan dakit din nga agadal. May salaang mati anak yu kan ni Glenn mare. Duwada, Mare. Ha? Inbilang kumatan akas anak ko ti putot ni Glenn iti ex na. Ay, naimbag man tamaan sa mare. Nasingpot mat jay ubing, Mare. O sige. Ag-text kan tulat ta kanyak, no bilang man ta agbaliw ti kapanunutam, ket kayat mo mati agabrod. Glenn, talaga ka di akas tamon? Awanan ti panagbalbaliw mo? Kas nga rod mati kinataok. Sadot ka lang arudan. Nabisyo ka pa'y. Ulit man timbagam. Ha? Anya ti ikarkarit mo kanyag. Ti kinapigsam. Mano atawanan anagan ano sa Glenn. Mano atawanan. Nanang, tatang. Anya ti mapaspasamak ditoy. Ha? Nabartak ka manan anagawid, tatang. Nakapigbig sapay ti saoyo. Nakababain ka dagiti kakaaruba. Ang mga no katawaan da kami manin ka ni Harold. Ti inayo anang iwat ti papasulan nyo. Sana siya.
Kumusta kayo mutan ken ni Glenn? Ang mga no aging gaita kat agap-apa kayo latta. Kat no nagapa kami manen idilonis, nanang. Anya manen aya tinagapaan nyo. Nakaungetak. Tanabartak manen anagawid, nanang. Awan lang nga rudan maitultulong na kanyak. Ngam agawid pa ilang anabarbartak. Ay una yun. Anya laki di mutan ti kasta a klase ti asawa. Iso a planok ti agabrod, nanang. Anyat ko na ang anak ko. Agabrod ka. Wen, nanang. Kat no umanugot kayo, ibatik ko madagiti anak ko iti poderyo. Anak ko kunam. Kat no ni Harold laeng met ti anak yo kin ni Glenn. Nanang, no agabrodak, ti kayat ko kat dito'y matan ti pagnaedan ni Ara. Anya, Uray saan ko nga anak ni Ara, tanapatagja ubing kanyak, nanang. Anyan tulangan ti pagbanagan na, no iti puder ti amana ti pagnaedan na. Sigurado asaan to apagadalan ni Glenday Jai. Apay nga agabrod ka pa ilaang, nanang. Tapno maipahi ko dagiti masapsapul yu iti kabsat mo, anak ko. Kasano kami langan ka ni Harold? Mga no kabilan na kami ni tatang nawang kayo. No agfly tak, iti ayan ni apong yu a Josie ti pagnaedan yu. Nakababain mo't ka ni Apong Josie, nanang. Saan mo't nga istrikto ni apong yu? Kan maysa, nasaysaya aten no ijay ti pagnaedan yu. Amok mo't lang adi na kay asikasuhan ti amayo. No apay mo't ngamin nga agabrod kayo pa ilaang. Anak, agkuleyo kan inton umay atawan. Kasapulan tayo ti kwarta. No dito'y lugar tayo mo't ti pagtrabahwak, kurang ti sweldok agastusan tayo. Hello, Marie Loretta? Nakawag ka mat, Mare. Ay, sa dino ti ayan mo ita, Mare? Adak dito'y sentro, Mare. Madama ti training ko. Mare, kayat ko man ti agabroad. Sigurado ka ka di, Mare? Wen, napanunot ko ano agan ano saklang dito'y. Awan ti mapasamak iti biyag mi nga agiin ha. Isend ko lang ti contact number ti agency kan ka, Mare. Kontakam latay dan. Sige, Mare. Kat agyaman unay. Andyan ti ko na, makitraining ka. Wen, agabrodak, Glenn. Anya ti nakakatkatawa iti imbagak. Training dita nga. Imbaga ano, makapasaka. Mga ano, agsaysayang ka lang iti oras mo dita. Siguraduak ang maipasak ti assessment. Kas kanayon ko nga ibagakan ka. Adda planok para kadagiti anak ta. Anda planom ko na mga panawam mat ida. Di ka mawawatan mat. Di ka madanagan. Tanong matuloy ti panagabrood ko. Iti ayan ni nanang ti pagnaedanda. Awan lat amok no sikat ti kaduwada dito balay. Amangan no maulaw da iti bisyo. O di yun lang. Anya ko maita. Kay kayat ko kit dia. Tap no naulimak diti balay. Awan mang disturbo kanya. Nasaya at ti kasasaan ko dito ay nanang. Ni Glenn ngay, sinarungkaran na kadi dagiti putot na. Saan mo't nagpakpakita kada kami, anak ko? Talaga mo't dadya at tao. Ay won, naranaak gayam ijay istor edi na minsan. Awan inted na asustento dagiti putot na. Saan to pa'y ama kasarita na saya at anak ko? Nabartek manon. Talaga nga awan pagbaliwan na, nanang. Wen gayam,
Mangipaw itak iti sapatos dagiti anak ko. Kan allowance da. At dapay mo't allowance da. Di idulin nyo pa lang ti ipawit ko, nanang. Gastusin yun tulat ta no adda pangusaran nyo. Sige agpakada akon. Taagin na kami mo't kan ni Loretta. Agan-anad ka dita, anak ko. Uray da kayo, nanang. Agan-anad kayo mo't dita. O sige, baliwak to ti umawag. Anya dyan ang ngag ko? Nabartak ni Glenn? Ay na, wen mare. Naranaan ka nun ni nanang ija store anabarbartak. Ay una yan, day dyan alalaki. Makatawanan tinapalabas sipod pinanawan niyo. Ngam awan latat nagbaliwan na. Ay, awan samot tanam na mga agbalbaliw pa iti kasdi a klasit tao. Di na panunutan ti masakbayan ti pamilya na. Ay, naku nampay, mare. Nala, maturog tan. Adupay ti maarami din ton bigat. Tinapatag, ammom anasayati ka sa sadag iti anak mo nga imbati medyo Pinas. Umanay kadimot lang kada kayo timpawit ko. Una nang, isutin-suot medical man. Ay, nasayaat mo't no kasta. Kumusta ti panagadalyo ka ni manang mo? Nasaya at latamot nanang. Kitaan nyo no aday bagan ni apong yo, dumngag kayo. Di kay agbalin asulpang. Wen, nanang. Ada ka din ni manang mo nga ara dita? Ay, awan nanang. Adda nang ibawnan ni apong kankwana. Ala, ibagam to kankwana tibilin ko, Wen, nanang. Nanang, kaano ka nga'y gayam nga agawid? Ay na, anak ko, saan pa'y analpas ti kontratak? Ay, makaawid ka nga tano bakasyon, me? Sa anak asigurado, angam no sa anak makaawid, at damot ni apong yo a Josie. Manungal daw laangan katag flight kan, mare. Wen mare, tanalpas mo't ti kontratak. Anya kay ti planom. Irinyom ka di pa ti kontratam? Pagpampanunutak pa'y, mare. Nakaturpos mo't ni Ara. Ni Harold, kolehyo mo't Day talang mo't ti makagapo no apay anagabrodak. Ay, imbagpaykan ka. Napagturpos mo, ti saan mo apudpud nung anak. Wen tawan mo't sir-sirbi dya amana. Congratulations kan ka, mare. Ay na, agyaman na si kakit dimot. Saan nga amin nga stepmother ako nada kat kasta ti kapanunutan na. Aywan gayam, sa dino ti ayan ti pudno nga ina ni Ara. Ay na, dimiam mo, mare. Ti istorya ni Glenn kanyak kat nagtalaw ka no, ti ex na. Nabayagan nga awan damag na, may papanit ti day jay a babae. Manumat day tanga ina. Di nabirukan ti anak na. Wen nga rod tinapatag, nasaya at ti kasasaad ni Ara ita. Nasaya at ti kasasaad na. Gapukan ka, mare. Ay na. Di mo matimpakpakaam mo nga agawid kagayam ita, prima anak ko. Wen takayat kayo asorpresaan, nanang. Hindi pa'y napalabas sa bulan asang kadamag ni Ara. No asino ka no ti mangimartyakan ko na. Siya kun nanang. Rumbang laeng anak ko. Tasi kaka nga ron tinang paadal kan ko na. Ay, kabalamat gayam nga uray awan tulong ni Glenn. Wen nga rod, nanang. Manya nga'y ti planom. Agsubli ka kadipay ijay abroad. Panunutak pa'y anaimbag, nanang. Agnegosyo ka kit day anak ko.
tapno makadwam malaang dagiti anak mo. Adamot siguro urnong mo. Adamot kit di, nanang. No kasta nga rood, ag negosyo kalatan. Ara, anak, graduation gift ko daytoy para kan ka. Oh, Ani, kwartang samad da ito nanang. wen, para kan ka dayta. Agyaman naklauna iti ado a sakripisyo yo para kanyak, nanang. Uray sa anak apod nyo nga anak, sinuportaran nyo ti panaghadal ko. Awan anyaman na, anak ko. Adda akanayon iti malikodam. No kasapulam ti tulong ko, di ka agdwa-dwa nga umasidag kanya. Kalpasan ti graduation ko, agsapula kadagos iti pagtrabahuat. Iti kasta, saanin ang masapol nga agsubli kayo iti abroad, nanang. Agnegosyo kayo latan, tatulungan kayo. Ne, asino tagtok-tok-tok, nanang? Ni Glenn, anak ko. Anya? Anya pala ang ti aramidan day taat tao ditoy. Kaya't nakakano ang makasarita, anak ko. Awanen ti rumbang apagsaritaan mi. Ay, rumor ka kitay. Nakakaasi tilangana. Ti bisyo nanto matiinin intonar na. Kumusta kayon, prima? Nasaya at mat. Kas makitam, okay kami. Apay ka di. Anya ti masapul mo. Kaya't ko kumatagkid daw iti pamakawan kan ka, prima. No may papan iti dayta abanag. Nabayagan a napakawan ka. No kasta, Napakawan kan. Ngam saan akayat tasawon dayta. A makisin noblyanak paykan ka. anya. Di ka madanagan, Glenn. Tasaan ko ayimot dagiti putot mo. Nawaya ka amang sarungkar kadakwada. No kaano akayat mo. Agyaman ak, prima. Ngamkas nakunakon. Di mo namnamaan ama urnos pa iti amin iti nagbaetan ta. Nanang, nakapagdesisyon akon. Kahit ag-abroad ka manaan, wano agnegosyo ka laangan. Ipadas ko man mat ti agnegosyo. Ay, katwa na anak ko. Mayat dayta. Adda kami mat at umulong kan ka. Anya ang negosyo ay ati kayat mo. Mini grocery ko ma, nanang. Ay, kat mabalin mo, tanak ko. Adda sari-sari store dito'y ayan tayaw. Ngamjay da dumakat sana kumpleto tilako da. Iso amay mayat no kumpletuam tilakaw. Wen nanang, kasta ti aramidan. Awan klasem ita, Harold? Awan nanang, tasabado ita. Ay, wen gayam anya. Apay kumananang. Mabalin ka di, asikapay lang ti pangitalkak iti mini grocery. Awan ngamin ni apong yo, adda na panan na. Nimat manang mo, adda trabaho na. Sa dino ti papanan yu ay nanang. Ag-purchase ak kumamanan Siya kun ti ag-purchase nanang. Siya kun, tapna amok. Mabalin mat nga isuro yu ti paggatangak nanang. Si kalatan ti mabati ditoy. Siya kun ti ag-purchase. Tamangan no mabayagan ka, no sika ti ag-purchase. Anya ti kunam, ara. Di mawat ni tatangyo iti kwarta kan ka? Wen, nanang. Inikam? Wen, inikak iti sangaribo, nanang. Ay, amangan no igatang namanen iti arak. Iso asangaribo laang tiinted ko. No agdawat manen, bagas kan groceries latta ti iten mo, ah? Sayang ti kwarta, no gastusan na iti bisyo na. Ay, wen nga rod, nanang. Tinapatag, adda kanon na. Bareng isardeng nan ti panagin inom na, no awanen igatang na iti arak. Kalpasan ti dua atawen, nagturpos meten ni Harold iti kolehyo.
Kat ita, addamet ten trabaho na. Syakmet, makumikumak iti sari-sari store ko. Pagyamanak iti Diyos, tadimakal, amasirib, dagiti anak ko. Saan da nga imala iti amada, anabisyo. Alakastan, katagyamanak iti panangidrama, iti pakasaritaak. Ito'y pagayam mo, Frima. Agyamanak pagayam Frima, iti dito pakasarita sapay la kuma, tagtultuloyen, tinaanayas, taray, ti panagbiagyo. Ket iti matasawam, sapay la kuma, tagbalbaliwen, sakbay, amaladaw ti amin. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Frima. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.